But as Anna would say, beauty is what? Pain, Tim. Pain. All right. Waar is julle? Wat doen julle? Is julle gereed met ons exercise oefening vir vandag? Yes, ons is ek en Andre is hier so by Bohemia Safari. Dis iemand auto's jeugklaas en ook die plaas waar hulle mense uitvat vir 4x4 is, hè. Op die 4x4 is die saam Dawie en Lily en Eise, dis die Hassel wat so ry. Hy sal instaan as die kind op my skoot vir die vandag gesê dit is kaphuis vir gaan doen. En ons is hier by so 'n heuweltjie besigheid. Ek sê dis meer soos 'n berg. Dis 'n epic berg waar ons gaan opry. En ek sit hier met my concealer, my base in my hand, reg om te begin met off-road make-up 101. Okay, so off-road make-up ready. Klim julle 'n bult. Oh my goodness. All right. So hier gaan ons nou with the application of the base. Wat aan die gebeur? Lekker. Gaan so mooi wees. Moet keer om nie af te val nie, want ek knyp nog koffie tussen my bene vas ook, gelukkig is dit toe. Wat nie so goed, dat jy so dit in die winkel gekoop het nie. Wat ek moet sê. Okay. Ja, ons is hier, ons luister. What is that noise? Ek dink ek is nou redelijk semi-gecoverd, wat die buis aanbetreft. Ek dink ons gaan aanbeweeg na die eyeshadow toe. Ek is eigenlijk nogal bang om eyeshadow en mascara aan te trekken. Als ik mijn familie doen, want ik denk dit is veilig. Eyeshadow? Ja. En ik ga zo maar kijken, ik denk dat ons doen zo met die evening make-up. Je weet, dan kan ik het donker gaan. Alright, well, okay. Here's what we're gonna do. Jy gaan aan met jou make-up, nee, want klink vir my, julle het 'n bietjie van 'n ry voor julle, and you got a bit of make-up to do. So after this one, we'll come back to you guys and find out how it's doing, right? We have got Anna in an off-road vehicle. They are climbing a mountain. Hulle ry op 'n pult, nee, om te sien if she can actually apply makeup while on a dirt road. Now, she started with the foundation. Now, I was listening to you guys while we were playing that song in the background, and I heard Andre laughing his rear off. Wat gaan aan daar, Anna? Ja, ek dink dis iets wat snaaks. Ek is toe omtrent besig om die eyeliner aan te sit. Ek is nou hier so besig, gaan my lipstick nou apply. Vir die finishing touches. Ek is bietjie bang om mascara aan te sit, aangesien is so nou en dan bietjie ruk en ek is bang ek steek my oog uit. So hier gaan die lipstick. So jy lyk so mooi. Ek is pragtig. Jy is so 'n prinses. Ek is dedicated. Ek kan by Harrods gaan werk. Meisies is ek verdien om by Harrods te kan werk. Stem is jy daar? No, well, it was nicer for julle. It sounds insane. Ek dink ek gaan dalk 'n bietjie blusher ook hier inwerk. Het ek blusher gebring? Dit lyk nie so nie. Okay, ek gaan die mascara aan dit. She looks like a clown. Ek lyk pragtig. Oh ja. Dit is nogal moeilik, want ek het nie regtig gespeel nie. Ek gebruik die review speeltjie. Oh, die review mirror. Oh, just the mobile mirror for all women. Okay, say no klaar. Ek is amper, we're going to finish it off with some gloss, and then I am ready to go out. You guys are going to take me out on the town, I think. All right. Beautiful. Now, what we're doing is we're busy videoing all of this so that you'll be able to check it out for yourself, the application process. She looks like an apparition. We're not taking her anyway. Oh, all right. Listen, do me a favor. Hand your phone over to Andre, please. I know he's videoing all of this, but I need to talk to Andre. Okay, here you go. She wants to talk to you. Tim, how's it going? Andre, no, how are you guys going? First of all, you've been tossed from left to right and off-road climbing a mountain. How does Anna look? And be honest, just between you and me. Just net ek luister. Dude, do you ever remember seeing a movie when we were kids called It, about the scary clown who killed people? Yes! She looks worse.